Da li se i zbog čega djeca u Crnoj Gori osjećaju ugroženo? U ponedjeljak počinje 27. Kotorski festival Pozorišta za djecu. Pričamo i o ljubavi. Za Vadadu nema ljetnje pauze. Nastavljamo sa pričama koje su nam važne. Kako je to ljeto bez muzičkih festivala? Nije bitno da li su pored mora ili ne, opijaju dobrom atmosferom i ritmom i uz njih se podsjećamo zašto volimo ljeto. Kotorski dječji festival za djecu od 1. jula otvara vrata za djecu, malu i veliku, željnu lijepog umjetničkog sadržaja. Tradicionalno, festival će trajati do 12. jula, a ovogodišnja misija festivala je Put na mjesec. Završeno je 5. jubilarno izdanje muzičkog festivala City Groove u Podgorici. Ove godine festival nije trajao 3, već 4 dana, tokom kojih je publika uživala u raznim muzičkim žanrovima, od elektronske do hip-hop i R&B muzike. Organizatori olimpijskih igara u Parizu 2024. godine predložili su da ples breakdance postane stalni dio programa. Međunarodni olimpijski komitet će odluku o prijedlogu za uključenje breakdance u olimpijsku porodicu donijeti do decembra 2020. godine. U kojoj državi je djetinjstvo najmanje, a u kojoj je najviše ugroženo i na osnovu čega se to određuje? Različiti su kriterijumi širom planete. Pitali smo naše vršnjake zbog čega se osjećaju ugroženim. Organizacija Save the Children jednom godišnje objavljuje indeks prekinutog djetinjstva, izvještaj u kome rangira 176 država svijeta po tome gdje je djetinjstvo najmanje, a gdje je najviše ugroženo. Neki od faktora koji utiču na ocjenu su loše zdravlje, neuhranjenost, isključivanje iz obrazovanja, dječji rad, brakovi maloljetnika, maloljetničke trudnoće i ekstremno nasilje. Crna Gora napredovala je na indeksu prekinutog djetinjstva za 3 mjesta i ove godine nalazi se na 50. poziciji. Pitamo vršnjake, da li se vi osjećate ugroženo? Lično moje život čine ugroženi ljudi sa kojima nisam uspio se sprijateljiti na pravi način, iz tog razloga što danas često vidimo ljude koji se druže sa nekim iz koristoljublja, ne zbog toga što im je stvarno stalo do nekoga. A generalno govoreći, moj život čine ugroženim svakako sve veći manjak bezbjednosti u našem okruženju i gradu. Naša tehnologija se toliko razvila, a ipak možemo se osjećati kao da se nalazimo u staromodnom društvu. Ali to se i najviše odnosi na naš sistem obrazovanja. Kao učenica se ne osjećam ugroženo, ali kao sportista i člana reprezentacije Crne Gore mislim da sam u velikom nedostatku, jer financijski nam ne obezbjeđuju sredstva da bi mogli da odemo na jaka takmičenja, da bi napredovali i imali veće uspjehe. Na sve nas različite pojave ostavljaju utisak, pa su zato i odgovori raznovrsni. Nekada nam je i neprijatno da priznamo. Moj život je ugrožen zato jer stanje u državi nije kako bi trebalo biti. Zbog nepotizma i zastarjelog obrazovnog sistema moja karijera nije sigurna, a u državi je prisutno dosta mafijaških obračuna u kojima stradaju nedužni ljudi. Zbog nesavjesnih ljudi koji odlažu otpad na neadekvatnom mjestu, moje zdravlje je ugroženo i okolina zagađena. Ja se ne osjećam ugroženo. Kakva laž. Kada znamo šta nam smeta, trudit ćemo se da to kao društvo i promijenimo. Naučite da se izborite za sebe. Ljubav je širok pojam. To je veoma teško i kompleksno pitanje. Ne znam da li je iko ikada uspio da je definiše. Ljubav sama po sebi nema neku definiciju. Ljubav je ono što drži čovječanstvo, što čovjeka čini čovjekom, a što mladost čini tako lijepom i zanosnom. Za mene ljubav predstavlja nešto nedostižno. Krik protiv praznine života. Vozare na lice djece kada vide svoje roditelje. Osnovni pokretač snagu. Naši izrazi kada vidimo članove porodice. Nešto što je izvan nas. Zato što bez nje ništa na svijetu ne bi imalo smisla. Ljubav je kroz istoriju pokretala ratove, tjerala je ljude na revolucije, stvarala je umjetnost. Da nema ljubavi, ne bi ni bili mi ovakvi kakvi smo danas. Zapravo ljubav dosta toga može uraditi, zbog toga jeste važna. Postoji bezbroj vrsta ljubavi, ja mislim da u stvari to čar same ljubavi. Jednostrana, tragična, uporna, zavedena ljubav. Počevši od roditeljske ljubavi, prijateljske ljubavi, tako i ljubavi prema prirodi, slobodi, miru, Bogu,
kao i ljubavi prema drugoj osobi. Mediji nam stvaraju neku sliku ljubavi kakva bi trebala biti. Imamo, da kažem, hollywoodsku tu propagandu o ljubavi gdje se ljubav prilično idealizuje. Zatvaramo u sebe koristeći društvene mreže, iako se one tako nazivaju, ne bih ih tako baš okarakterisala. One su lakši, brži, dostupniji način za kontaktiranje drugih osoba, ali ne i za komunikaciju. Svijet će biti naš ako smo dovoljno odlučni da ga osvojimo. Hvala na pažnji.